pica agradecendo para Dios, ñukanchikman salud, vida, fuerza ta kushkamanta, mashnalla kaypita nanakushkuna, ñukanchik yayito Diospa munaymantami kaypita nanakushuk shinalla kanchik. Bueno, hermano Luis, Dios lo pague chita tapushkamanta, ñukanchikpa kay trabajo mikan muchos años y shamurkanchik, hace unos 10 o a 15 años y yarirkanchik kayta llukshichina, pero ñukanchik seguramente ashata urmarirkanchik iglesiapi mana firmemente tukushpa ideas tacharirkanchik, pero mana llukshichishkanchik. Pero ñukanchikpa kay mikan ñukanchik esfuerzo, ñukanchik lucha chaypi harintikpish urmay hatari kaypika yaykunaka ashka difícil mi kashka ñukanchikpish wakashpa, llatirishpa, a veces ka dificultades tiyashka, a veces ka kushkiwapish illashka mashna ciudadpi kaqpipish ñukanchikpakpish kushkiwapish illashka. Chashnatashkamanta ka puntapika yaya Dios ta agradecene ñukanchikman fuerza, ánimo ta kushkamanta kayman chayashkamanta shinallatak ñukanchik usakuna, ñukanchik iglesia miembro kuna ñukanchiktapish animachishkamanta, ñukanchiktapish paykunapish Dios ta mañashkamanta ñukanchik kashnaman yaykushkanchik. Siete, 14.